Današnji prvi ulov, Rončević. Kaka mulj. 4,5 kile. Uvodu si? Da. Drugi ulov sam ja napravio. Evo pogledajte koliko kilaža kaže. Skoro 8 kila. 6 minuta sam se borio s njim. 6 minuta. Da, nije Rončeviću ispao, naravno ponovo i onda sam ga morao opet umarati. Evo, pogledajte koliki je. Vidi ljepoticu. Znači, predstavljamo vam kadamur velike veličine na željeznoj udici. Pogledajte što je napravio. I jedva smo ga izvukli prije nego što nam je ošao u vodu. A ovako vam izgleda normalna udica. Sad ću vam pokazati. Starom černicu. Da se... Ajde, trenja. Daj pogledaj sve ovo. A neka kuka je bila, viš da je ulazi, izlazi ima. Nekoga je zahaklo.